igrati, samo sam htjela reći. Podržavajte nas da što više stvari i što više nekih lokacija otkrijemo. Ako želite, vi možete igrati s nama. Ako imate Minecraft, možete igrati s nama. Pošto i ja ga imam, samo što je meni skriveno, to ne znam nija zašto. Skrivao sam ga, ako želite, nađete svijet YouTube channel ili kanal, onda možete igrati s nama. Ako želite nama da istražujete, slobodno, možete ući neku troje još. To bi bilo dovoljno, kako se zove, za avanturu, pošto ne želim da nas sad previše ide na avanturu, pošto znaš li, ne može nam niko ništa zajedno, a i ja bi morao sve tražiti neke stvari. Ali vi ste sigurno spremni, morate se pripremiti i onda idete multiplayer for Minecraft i onda ste spremni za avanturu. Sretno!